Mu gitondo cyo kuwa kane i Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine hongeye kumvikana intabaza ziburira abantu guhunga ibisasu byaramutswe biraswa muri uyu mujyi. Intambara ubu ngubu aho igeze iri kurangwa hanini n'ibitero by'indege no kurasa imizinga mu mijyi itandukanye. Vice Perezida wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Madamu Kamala Harris yerekeje i Burayi kubera indege z'intambara Polonye ishaka kohereza muri Ukraine. Ibiganiro hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga haba ku Burusiya na Ukraine byo guhosha iyi ntambara byarabaye ariko ntacyo byatanze. None ubu ngubu Uburusiya bwasubukuye ibitero. Abategetsi mu biro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni White House batangaje yuko Uburusiya bushobora gukoresha intwaro z'ubumara chemical and biological weapons mu bitero ku basivile mu minsi iri imbere. Ni nyuma yuko ku munsi wo kuwa gatatu Minisiteri y'Ingabo mu Burusiya nayo yatangaje yuko ingabo za Ukraine zajyanye toni zirenga 80 za ammonia. Iyi ngiyi ikabikorwamo izo ntwaro z'ubumara ngo bazijyanye muri Kharkiv, umujyi wa kabiri mu bunini muri Ukraine. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky we akomeje gusaba ibihugu bitandukanye byo mu burengerazuba bw'isi gufunga ikirere cya Ukraine ku ndege. Ni mu gihe yerekanaga amashusho y'igitero avuga yuko Abarusiya bagabye ku bitaro by'abasivile mu mujyi wa Mariupol. Abategetsi ba Ukraine basabye ikompanyi zindi zirenga 50 zikorera mu Burusiya guhagarika ibikorwa byazo. Izo ngizo zirimo Johnson & Johnson, iyi ngiyi ikabikora imiti, Bridgestone, Yokohama n'iyitwa Philpeter. Izo zikaba zikora amapine. Gusa zimwe muri izo ngizo nka Nestor na Sony zo zahise zibikora. Hagati aho ngaho Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Madamu Kamala Harris yageze i Varsovie muri Polonye kugira ngo avugane imbona nkubone n'abategetsi baho ku cyifuzo cyo koherereza Ukraine indege z'intambara. Iyi ngingo yagaragaje kutumvikana mu bihugu bigize umuryango w'ubwirinzwi OTAN. Kuwa kabiri Polonye yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko yatanga indege 20 zayo z'intambara zigahaguruka ku kibuga cy'indege cya gisirikare cya Amerika kiri mu Budage zikoherezwa muri Ukraine. Ariko ibyo ngibyo abanyamerika barabyanze. Mu ijoro ryakeye nibwo Madamu Kamala Harris yahagurutse n'indege ya Air Force 2 afata urugendo rwerekeza muri Polonye. Nyuma yo guhaguruka Minisiteri y'Ingabo ya Amerika yakomeje gutsemba ivuga yuko izi ndege zidakwiye koherezwa muri Ukraine kubera yuko byatera impungenge zikomeye cyane zo gutuma iyi ntambara yaguka ikagera ku bihugu byo muri OTAN, bigasaba yuko byayisunga mu ntambara y'Uburusiya. Bamwe mu bategetsi b'ibihugu bari mu muryango wa OTAN bafite ubwoba yuko boherereje izi ndege Ukraine Uburusiya bwabifata nk'igitero cya OTAN ku Burusiya. Polonye yahoze mu Basoviete ariko ubu ngubu iri mu muryango wa OTAN. Bimwe muri ibi bihugu bigize OTAN ariko byaba bitekereza yuko Ukraine nubwo itari muri uyu muryango wo gutabarana ikwiye gutabarwa mu buryo bwose nkuko nayo ikomeje kubisaba, ndetse bakaba baranayizezaga ko izatabarwa mu gihe cyose yaterwa n'Uburusiya. Biteganyijwe yuko Madame Kamala Harris agomba guhura na Perezida wa Polonye Andrzej Duda hamwe na Minisitiri w'Intebe Justin Trudeau wa Canada nawe uri mu ruzinduko muri icyo gihugu cya Polonye. Izi ndege z'indwanyi za MiG-29 ntabwo zisanzwe. Ziramutse zoherejwe zatwarwa n'abapilote ba Ukraine. Byashoboka yuko zanywera amavuta kandi zigahabwa intwaro ku kigo kinini cy'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu kirere kiri Amstein. Iki kigo kiri mu Budage cyangwa se nanone bikabera mu kindi gihugu kiri muri OTAN cyegereye Ukraine. Ibi ngibi ni bivugwa na Mark Wella wigisha amategeko mpuzamahanga muri kaminuza ya Cambridge. Yongeyeho kandi ko nk'igihugu cyatewe ko Ukraine ifite uburenganzira bwo kwirengera, ko mu buryo bwemewe n'amategeko ko ishobora kwakira ibikoresho bya gisirikare ngo biyifashe mu bwirinzi, ndetse yuko ishobora gusaba OTAN kwinjira mu mirwano ikabafasha cyangwa se igashyira mu bikorwa gufunga ikirere cya Ukraine. Polonye yasabaga yuko yakohereza indege zayo za MiG-29 zigahagurukira kuri iki kibuga cy'indege cya gisirikare cya Ramstein mu Budage. Mark Wella we yagize ati
atari ku Burusiya nabwo bubona ibitero kuri Ukraine nko kwirwanaho kubera gusatirwa na OTAN, gusa bakavuga yuko abantu bo mu bwoko bw'Uburusiya bageremewe cyane no gukorerwa jenoside mu burengerazuba bwa Ukraine. Kwinjira uko ariko kose muri intambara kw'amahanga bizafatwa nk'igitero ku Burusiya, kandi twibukiranye yuko Perezida Vladimir Putin mbere yo gushoza intambara yaburiye ko buri muntu wese uzibeshya akivanga muri ibi bitero bye muri Ukraine ko azahura n'akaga gakomeye k'amateka. Mark Welle avuga yuko kugeza ubu ngubu i Moscow avuga yuko kohereza indege z'intambara byaba ari intera ikomeye cyane yo gutuma Uburusiya nabwo buyita busubiza OTAN. Ibyo ngibyo ngo bishobora guhita bituma isi yisanga mu ntambara ya gatatu y'isi. Hagati aho abadiplomate bo ku rwego rwo hejuru haba Uburusiya ndetse n'aba Ukraine barahuye baraganira. Abangaba ni ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ku mpande zombi, uwitwa Sergei Lavrov uwo ni uw'Uburusiya hamwe na Dmytro Kuleba uwo ni uwa Ukraine. Ibi biganiro byabo byabereye muri Turukiya aho bicaye barebana amaso ku yandi mu mujyi wa Antalya, gusa bahagurutse nta kintu bumvikanyeho, nta n'icyo bagezeho. Ibiganiro byabo byari byabaye ku butumire bwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Turukiya. Nyuma yo kutagera icyo bageraho mu biganiro byabo, Uburusiya bwahise busubukura umugambi wabwo wo gusuka misile mu mijyi itandukanye ya Ukraine, aho ahakomeje kwibasirwa cyane ari mu mujyi wa Mariupol. Mu ijoro ryo kuwa kane uyu mujyi waribasiwe cyane, aho ibitaro ari byo byibasiwe n'ibitero by'Uburusiya. Ni ibintu byazamuye uburakari bukomeye cyane kubera ukuntu Uburusiya ngo bwatinyutse ahantu hakomeye nkaho hari abarwayi. Ukraine yahise itangira gushinja Uburusiya kuhakorera ibyaha by'intambara, naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zikavuga yuko ibyo Uburusiya bwakoze ari ibintu by'abanyamusozi. Hakomerekeye abantu benshi cyane, gusa Uburusiya ntago bwigeze buhakana yuko bwahagabye ibitero, ariko nanone buvuga yuko Ukraine yari iri kubwifashisha nk'ibirindiro by'ingabo. Ngo abarwayi bose Ukraine yahabakuye ngo iharunda abasirikare. Sergei Lavrov ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya yavuze yuko ibi bitaro byari byarabaye ibirindiro bya gisirikare bya batayo yitwa Azov iri kumwe n'izindi ndwanyi zitandukanye. Yakomeje kandi ashinja ibihugu by'iburengerazuba bw'isi kuba byaragemuriye intwaro ziremereye cyane Ukraine. Uburusiya kandi bwamaze guhagarika kohereza hanze ibicuruzwa byarwo, haba ibikoreshwa mu ikoranabuhanga, ubuhinzi n'ubuvuzi. Ni mu rwego rwo kwihimura ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi byabushyiriyeho ibihano bikomeye by'ubukungu. Ibintu bigera kuri 200 nibyo byahagarizwe kugera mu mpera z'2022. Ibyo ngibyo birimo za gari ya moshi, birimo amakontineri y'ibicuruzwa n'ibindi byinshi. Gerhard Schröder wahoze ari chancelier w'Ubudage ejo bundi yerekeje i Moscow mu biganiro na Perezida Putin. Ni ibiganiro bigamije gushaka ukuntu intambara yo muri Ukraine yahagarikwa. Mu mpera z'ukwezi gushize kwa kabiri nibwo Perezida Putin w'Uburusiya yatangije ibitero kuri Ukraine. Icyo gihe yavuze yuko intego ye ari ukurengera abaturage bahohoterwa kandi bashobora gukorerwa jenoside, hamwe no kwambura intwaro no gukuraho imikorere y'abanazi muri Ukraine. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine avuga yuko nta jenoside iri muri Ukraine kubera yuko ngo ari igihugu kirimo demokarasi kiyoborwa n'umutegetsi w'umuyahudi. Ati ni gute nabo umunazi, ahubwo we agereranya ibitero by'Uburusiya n'iby'abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Perezida Vladimir Putin akenshi yagiye ashinza Ukraine kwigarurirwa n'abahezanguni, kuva uwahoze ari perezida wari ushyigikiwe n'Uburusiya Viktor Yanukovych yavanwa ku butegetsi mu 2014 nyuma y'imyigaragambyo yamaze amezi yamagana ubutegetsi bwe. Impamvu yindi ku bitero kuri Ukraine, Putin yavuze yuko ari ukwaguka kwa OTAN igana mu burasirazuba. Yarasigaye abona Uburusiya budagifite aho bw'inyagamburira cyangwa se aho bwahungira, kubera yuko OTAN yari iri gusatira amarembo yabwo neza. Ukraine yifuza kwinjira muri OTAN nubwo itarabisaba, gusa uwungirije minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu Burusiya ni Sergei Lavrov yavuze yuko kuri bo ari itegeko ko Ukraine itagomba kandi itazigera ikandagira muri OTAN. Umwaka ushize Putin yanditse inkuru ndende
asobanura abarusiya n'abanya-Ukraine nk'igihugu kimwe. Avuga yuko Ukraine yo muri iki gihe yashinzwe n'abakomuniste b'Uburusiya, ariko ubu ngubu ikaba itegekwa n'ibikinisho by'uburengerazuba bw'isi. Putin yavuze yuko niba Ukraine igiye muri OTAN, uwo muryango uzagerageza kwisubiza Crimea nta kabuza. Mwibutsa ko yari philpeter ukomeje gukurikirana. Niba ushaka gukomeza gukurikirana new updates y'ibiri kubera muri Ukraine, kanda subscribe hano kuri ino channel kugira ngo uzajye ubona amakuru isaha ku isaha y'ibiri kubera hariya muri Ukraine. Turahakubereye 5 kuri 5. Njye wumvaga nk'ibisanzwe na Yarakaye City TV. Ciao ciao.